Hello guys, video tharang kalau le leta tunrum kan video turchu kan sam kan Enkawl dona kan ti Sual tlam puite Enkawl dan kalau se dona tuna ilo tanang amma sayen tu te po hian sam Hrisel mo danglam taka sammoi nal inchena danglam te nei te kan du veka chungja jon kan sam hi te har satna kan nei chon le alo Hrisel chon alo nun lo chon alo chen over chon confident kan lo ve thei ni chon chu kan sam kan Enkawl dona kan ti Sual tlam puite chu kalau hril chunga chon sam Enkawl dan ni thiamanga sam moina sam Hrisel na in lo nei thedon ni ma sabera chon i heat tools blow dry te flat iron te i sampong in namo chon i curls samti kirna permanent ni lo temporary samti kirna tongs te tiang ho te kha iman don khan heat protection mangayem imangtel ngayem hemi heat protection kan man lo chon kan sam keratin protein om sa kha kami sa han flat iron sa blow dry sa tong sa han ati chevek thaya ai chevek thaya chon sam zira mo hemi texture te pokha ati danglam vek thaini tina sam ngil kha aining salu tu ai ti kan heat protection te lo kha chon alo che anga alo so anga alo che over don alo kang che don ni danglam vek thaini kami texture te pokha kha chu wang chon I kam tiang sil blow dry te flat iron te tong te khai man don na chon heat protection mang nge la chon bal laka te po I pon lam bal laka te po na venga chon heat protection ni la pon hair serum po mang tala kha thil sa laka khan protect a venga kha sam atinunga sam ati Hrisel ani chon sam ati soft ati neihna Enkawl po nuamani mu po nuamani ngo chon khamyang khatiang sa re iman don re khan heat protection mo hair serum mo kha man nge durani chon I samtan khan I product thapa ngai I pangai dinan hair mask tin da se hair mask khan I sam hair mask thati mo sulfate free mask demo I samjai po alo strong anga alo khau anga alo Hrisel don ni chon kan ei le ina poyan hei samtana thati tin reng kha ama po han kalau soi to jinga poi mo kalau soi lenga dinan Biotin mo chon vitamin B te Biotin le vitamin B hi acha ma hi kan ei le in tura pan tam ta ni khami chi sang karon soi ho han in lo en lok tawla na dam doi te pokha ei ta la no hi hemi tlak cham hian nei hair loss te sam tla mo chon sam claim te kha om du ta kha sam to chak nan te sam tam mi do chon kami Biotin le vitamin B tam kha e tam ta la e le ina po khan chon diet problem te balance diet te kha uluk ta la stress te ne lo ta la chon sam big re he chon e real ru hi poi mo ni mo kan real ru hi kha mind kha e positive thinking mo kha nei chen ta la stress lutuk lo ta la khan sama effect ka ni atobera chon hai kan luvun scalp hei poi mo ma kan luvun scalp kha a fai na ka jon sam kha lo Hrisel don ni video danga ka soi thin angan khai kan luvun atanga scalp atanga inchi khathi kan natural mo sam Hrisel na kan kha inches khat vel theng hi ta ni kha shampoo pa ngai tha dinan sulfate free shampoo iman khan atla fai vek talota chemical shampoo iman khan khami sam Hrisel na kha tla thin ani chuwang bun shampoo pa khan sulfate free shampoo te khamang thela paraben free te mo inchi khata tanga he ta ase sam midlen tanga mor ho khachu I kemani na gan Enkawl venga external treatment te kha khan ti venga ya external treatment na kha rang ta oil te remedy rang ta preconditioner te chuan keratin treatment te tam mai hair spa te mo kha external treatment iti ngai ni sam Hrisel ni tur kha chuan kan luvun kan scalp bi han kan luvun scalp bi kan ti fai ngai em ta denan Luphut Reh te Luphut mom te amta chuan luvun Reh te dry scalp te ho kamo kha itify turani kami Luphut azir khan shampoo kha ileyanga shampoo le don bra pokhan abom ka chia thin tawla and then ain ziak thin ne ten ma for dandruff for oily hair kha
sam mom tan te mo chon dandruff tan te anh ziak thin ni chon anti dandruff tan te chon smoothing te intinga repair te for dryness for frizziness te intinga kha chiar thin tawla shampoo ni ra huan chon shampoo dik tak in scalp khaiti faidon ni scalp iluvun har satna zirin kami shampoo hoi lenga chon iti faidon ani chuan sam kha mas rang mas thachi kha soi to kha in mangbo nga iluvun scalp isam a fine na kha chon sam tla la pona veng chenga e sam ron to tu kha puidon ni luphut tuar si samat lai ti rang chon iti fai chon si lo nga chon ziom lo ni example thadeu kan sel chunga hwana mo khan antram kha chi khai the don ta ni antram khai thari tum ta ni chuta tak chon lei pa ngai rong kha chon thadon no lei tha te kan van data lei tha chi mo kha kan wa data ni lei thai da no kha chon ron to chu thingin antram kha ron triak tam the la ron triak mang no lei tha kan da han ron triak ang tiang che han scalp te iluvun te kha itify anga shampoo thain chon sam te poi itify thabok anga luvun fai that na le sam fai that na kha jon sam nung sam Hrisel in the don ani jon kha jong khan ta se jon he video hi in log pui karinga in log pui ni jon khong ayen lo like ola lo share ola thar ta han lo subscribe ola jon khong in description ka check thin ta ola ta han video rang link ha karon da ha in lo invest thin nga in mo te mani chuan next video kan mule chau don nia bye bye